Okay guys, kami dia tu untuk masang water heater kami kena tu dia tu kena RCBO. Jadi RCBO tu ia berfungsi bakal dua titik tu. Tu kontrol kena overload. Jadi tu kontrol kena nanti basic leaking dengan kabel bumi. Nanti basic wire merah tak ke wire celum berteguk dengan bumi tetok trip. Nanti semua ya overload karan kita lebih hari 40 m tok trip. Jadi nanti water heater nanti ia basic masalah buat litar water heaternya water heater akan trip. Jadi ia ndak akan ngacau tetok gitu ya. Ia akan trip beritok je. Kira nanti semua nama-nama trip kita nemu litar dia basic problem kita nemu lah nyamai gini kok masalah ya. Okey, terima kasih ya.